the executive marore ni hathina because it means kuna marima maingi me thirikari-ini macio nimo mabatie kumunywo nimo maratuma thirikari gakorwo kwina ugumu mwingi muno because thigwiciria President William Ruto ageka maundu ndeka maundu uguo eri na advisors. So I guess it is the high time mabatie metana tugeta mucemanio moge ni kikiraria kiria kingi because hau niho thina uri mundu gwitu Jesee ndi woni waku ni uriku tondu akenya no mathiite na mbere na gutetana no akiona proposement iria ireko. In fact no matihonete kuma 1.5% levy toina mwanake mwitagwo Paul ani aturire igwa ruo kirengwo o mweri 2,500 ndamwiro nani no gujiguaga ruo ngirengwo iria nengagwo tondu na itikirengagwo kuri andu othe ona andu matahonete riu ni toreherwo kindu gigwitwo proposement ingi ya the same financial bill. Is it logic kuringana nawe hiria turerwo ati State House ni kuhuthira bilioni ici ciothe riri arimu mari mugomo-ini na makeria ona tukiuga ni mugomo-ini ona iko turahuthira financial year ya mwaka wa 2023-2024 tutaingirite tondu ino ni proposed mbeca ici allocation ici igikwo ri he handu Wanjiku ingagirira no ria kiuria kiega hari undu ndiramba kwiuria atiriri riria turatax Kenyans ri the economy is stable no riria turafulfill mahitaji mao ri turi economically unstable niki turafulu Wanjiku ndauga uguo ni riri riria turatinia magoti andu ayo ri nituraina rwimbo rwega no riria turakinya gutimiza maundu ta marau ma marigitari aya ni arimu nituraigwa ruo kumeciria mwarimu wa 17 wa Jesee ri 17 thaa ici ni mbeca nini mwarimu ucio tuge araikara guku Nairobi umurite 17 wa mwira nginya na mwana wake we boarding athie day school agathomere cukuru iragithoma na 1,000 because mundu ni muri mutinia